Mas. Kawai ke bapen kendet ya gibreo kenong ba shilong ha ka bakinong rap kilapen pal gijing sokya ba gijing ka bakrao ka bakimat ka bapha kubi bat sam u shikiro pat ba kenong ba shilong kani gijing penpaw gijing sokya kalong nagadaw gijing herdor plat ukubi ha ka bakinong rap ya bandie yu ha ka dor ka ba artengkas kilo ka balaplan gijing trish tam jangki Haka kandok trek unaitung arhajar arpunreu ka Hill Farmers Union kalawan kit ar kali ukubi bal aid kinong rep ban sam pat ba ha State Central Library Shillong ban penpau kujing ka baginong rep kiman. U Presiden ka Hill Farmers Union uba Commander Shangkliang ula penpau bagani kujing hiardor kelaplan kujing trish tom jeng rep bagajing sam kalong kom kalat ban pensengo pat ba ban penkedet ka sorkar halor ka jenjar ka baginong rep kiman abagajing lut kala kamhe ban ya kujing yo. U General Secretary ke Hill Farmers Union uba Kharsentio. Uli tu baginong rep ke East but West Khasi Hills kila syak tajor kene kejing hiardor but kene kilaong bagalong kejing nyopo ikinong rep. Ula pensyai ban kebentashi spa nor ke jaka ke pemi komandru ton ukubi. Kinong rep ki hapan dot hadu andropo wajar tengka. Ndrai ladadi hakador ar tengka ki yo tang khat ar hajar tengka ba kene ke penlong yaki bandu nong hadu sopu prahajar tengka. Bat kim la asyuk ban siu ya karam ka bakisem nagi bang. Kejing ya ka bakrau kolong bakat ba kinong rep ki hapan di hakador ar tengka hayo pat kubi upoi hadu laipo tengka sekilo. Ka ba penlong yi kinong rep kinong bam ban jenjar lang. Ban kemi ene kejing kinong yalam kile kendo yu deputy commissioner ban kentu ke sorkar ban pa ki officer ban petngor bat kemi bnya ya kador hayo. Kinong rep ki kentu ke sorkar ban thau ko ka committee ban kemi ke jinglot ju kinong rep bat ban pentre kamru ya ka market intervention scheme kumbala julek menshwa kenang ban thiet ya ki marrep akador bat ban pendok pendam ke jing syem kabu ha ka ba kinong rep pat ki mat ikne ke jing kabal ne menta la arbenai Kumpniang kidan kedor, yau kau kidan kedor, ya ke sini kidan kedor, telesi la kaliang jo ke government da kala ban monitor ban sngotu katno ke input price jong nong rep tengah terai kila ken ban ong ban kani kedor jong umat jong ne ujur kamdei banduna kata tingka namar mentala rangi kan upan rupai sandru tingka ubro kili rungim yodor ubit rungim yodor upresben rungim yodor teperkat kumno kayeng kadang nong rep kala pan besabat pendat kayeng kesam serta kadi kapangingi sokya te hendrai kan bagi nong bam pade kitiram tena dukan ngiru ngiyap kinong bam rukiyap te hendrai mano ba em tengiru ngimtip lay kata tedai namar kata kadaw kani kadai ka jeng persang ka berit ka jongi bangin ya tu pat ba nong rep udan hak sosap nong rep udan hak jingjar uto nong rep hak tu kasengi bangili kendo ingi uang ba menta usnam nganum siu ya kalun namar ba lare ki kemro ai bakin kem namar ba ngamla ban pendap tangi ya kayeng kesamru kata kadi ka message ka basai tiki babun kiwi ru kinong rep ki badan hak kalun na tharai ken menjur ya kani ka jing ka bakia kendo hak bide kinong rep jor hak jela ka jung ya ubiru dei wene ki marep bala yar dor bhamata e ni don ye ka jing sno si hak bede bat kene ka jing herdor te kum kadak jung ka jing sung si te ngi la long pilas tu yam haba herdor te long ba ai ye kani kalong buka gesture ka bangi ngile bagin ai ye kani kubi kum kadak ba don apa deng jing ye mar kala ye kaju bat jing ai hi namar ba kubi mentawla tak dor palat di kata ketiga bor kabani kwa tanpa seki pajba bikin tip kam tambe seki bor sorkar bikin tip ba ngidon pedeng kecing nama kecing ano poi dor mi kubi betul mentah poi arkengkau kubi di kita kelas tu kadang pedeng kecing kamar ba kani ka bai ngila bang ka bai tray rukam dapsyu di ngidon ketuk ni ki mat ki bang ikwa ban penpau kawai ikwa bagi pajbar kin sutho nang ka government ro kin sutho ajing sya lengba kan ke kubor ni ha si government bahkan constitute ya ka committee ba kan bu jingkhen ha ka bede bat ki bailut baisep ha ka bai tray kamut kolong tungka input cost enda ka committee kala don in place ban bu jingkhen naman ngimkwa ban ong himangi mak tengteng lada ong himangi tele se
kin ong ba office you talk baga bai lut jong pi kalong supporting ka la ne khat apika tingi kwa ba government kan constitute ka committee ba kan nginia thu mangi ba kan penjing pen sibu menta ka input cost la ne ka bai tray ka bai bela jongi kalong supporting ka te ukubi umdai kin ban kyar umdai ban wan haduk kandai tingkar ka rumut ni tu nong si tingkar lak nong ngi expect ko kiu namun ban ong ni expect lak nong umpoi khat wei tingkar nang pengin yo nong si tingkar te ni scam ka government ka sa bu ka committee engi expect ro bahkan menteri kami ketika market intervention scheme hakaba dan ai jing yarap ken sya binong rep subuh mentah la ken ke input cost kalong supporting ka dengi di atingka te pratingka ngi expect ya government katiban ai sya kini ki nong rep nang benum du nong pi hak ngipan tan pratingka la dari support tang benum du nong alis nginyo ya kabai tre kiladon tengki cap bagi menteri kami kenika market intervention scheme kum susar hakipot ki peladap tinggi expect bagi government kan ai kenika market intervention scheme tangi kubi ri baro ki marep mentah genuk satu kubi ri ki babun ki marep bijungi habangi rap dan tang teng jing nong sudah ki pai baro ni kwa ba piniyatip ba inong rap ki don teng jing ya hawaj ni ngimdai bangi by di hak tu ki retail dan rai teng se ki nong thit ke la ban nong u kum nu kum ta u rem ma subu le se kum halai kra la ne ai dan rai haban sung thu ba nangi hi ni la du nong te ngimtip ya kata ka jing sim yo nong jong kini ki nong khai in between ngimtip kat no ki sim dan rai ni kwa ban sung thu ba nangi hi te la du nong